leg raise machineถ้าครบไม่mix grip แน่นงัดตันนติงาละปุ๋ยครบไม่กับหิงจูเดนี่Lalzuitluangaอันนี้ตัวนู้นเห็นให้วิดีโอประกาศกันเองโหดนี่จู่Vanlalchhanhima Ralte workout video จงจังอันนี้ให้ตัวนู้นเห็นนิจานขันInstagram เกณฑ์ขันกำหุ่นล้นเมจู่challenging กันเดียมีตั้มตัก inspire ตัวเด็กอันนี้เทกริงตินมาจังพอเห็น challenge มั่วอังลาค่ะfitness journey จ่อด่านจงจังที่กันเอ็นโฮดอนนี่ตินเกมานี่เป็นจุดตัวตั้มตักกันในอินกระเสียตินมาฮีอุชันที่มาหันที่ไม่เทละกันอูรวลอันนี้ชันที่มาฮีอุชันที่มาฮีกับมิงจูเดนี่Lalzuitluangaอันนี้ตัวนู้นเห็นให้นิมินาขันInstagramกัลูตาจู่วิดีโอประกาศ interesting เดี๋ยวไม่กันมัวจู่Vanlalchhanhima Ralteกันมิโซcelebrity สาชวนมั่วcharacter specialเละone of a kind มั่วมังที่ชวนเพียงเละตัวระวังตีอังcharacter เละ personality นี่เละมีง่ายลมตักไม่ใส่แล้วมาตุยมีตักไม่อันนี้ที่แต่พอให้กันกลางเชียดนี่จุดที่รัวชวนให้นิมินจานขันนิจานขันreels กันฮันนารอนหลังล้นเมย์จู่เฮดไลน์workout video จงจังเฮียนี่จุดตาจงเกมานี่ point วิดีโอตรงเฮียนอินซิตูตั้มตักกันในอินกระเสียจุดที่รัวชวนเกมานี่ตันพอโจนะอันนี้เทนันก็ตีเฮวิดีโอกับมูจังเฮียนเกมากับพูดไม่นี่หันสวยชัวแต่นี่ไม่กับเทียมแล้วมารอจู่fitness journey จ่อเฮียนมินติพูดต่อไปนี่จู่วันนี้เห็นกันเอ็นโฮดอนนี่จู่กันตัวนั้นเห็นpage กันลูดตั้งfollowers สังมันนี่ตัวมาfollow back แล้วกี่มันก็ follow บอกจู่อันนี้ตินกันสวยตองคันมาฮีมีง่ายล้มตักไม่มีตีเสียดเทียมีน่าอันนี้น่ะตาจังเฮียนมั่วมีปอยใส่เหล่าเลยขัดยังมีหัวถูใส่เหล่าเลยมาตุยนั่นเลยนะกัลจอดไม่มีนี่แต่ปอยนั่นละตินให้อเมริกาสินนะทลากเวลแต่พอกันหันมัวจู่ขุดลำปัง Western culture จัง inspiration นะดนแต่พออันนี้ที่ไม่เทีย fitness journey หิมกันเสียงอินขุดลำปังจน lifestyle หลังอินมั่วอันนี้ส่วนทิลตีชันปาลู่ไงเรามาส่วนไลฟ์สไตล์หลังเบ็ดเล็ดไงเหียนตั้มตัวจุดเด่นส่วนให้ลำพังไฟรำแต่พอเหียนอันนี้มีจังกังตักเสกตุ้มเขลเราโม่มาเราจุดเสียนาตันกันไลฟ์สไตล์ละเหียนปุยโมนี่ที่เอ็กซ์อาร์เลเวอร์ริมค่ะอันโอมันนี่ขัดยังค่ะริลขัดยังริลรูค่ะจังกังไม่นี่จุดส่วนให้ตาเหียนกันอินหูน่าเละฉันไปอินเชียนนับพวกกันในเรื่องเราเดียโซเชียลมีเดียกันเราหูเวทีนังฮีอันนี้ไม่ตีข้ากันใส่ตัวกันอูรัวเดนอุชันหิมากันที่ไม่หมอขัดยังกันpublic figure เต้นนี่อันพิงปุ่มแต่ปนหันเกาล้นไม่ราคาจูมา disrespect นะawmloนี่ตีข้ากันใส่มาสะดวกอันนี้ให้ไล่ silver button แต่พอเราต้องโตนี่นะเชียตาYouTube channel ละแต่พอหลอดลิงเล่อันนี้ตีข้าเชียตาตินให้มาเป็น business แต่พอให้กันก้อยนู่นนี่อันที่มุขเตียงจีแต่พอข้ารันตัวอินก็เสียทิลตีก็หลอดลิงเทเซลมีนินก็เสียให้ Trinity College of London มอ Grade 8ไล่มุเทียนนี่จู่วางจวนทิลตุมทิลตุมตีหลอดลิงนี่ตุมมีอันนี้เวียนเสียตันนี่ให้มอข้าbackground avanga fortunate na tamtak kha o mga amaro chu mi tamtak background tha song song hi mo for unfortunate don
ti na khel ani lem lo ni mo pi le pu nu le pa background thatak tak nei amar chu fa te man tlak lo le rui lo le zu le sa ringo tin ati boy mi tam tak hian omani chu wang chuan enge mi kong a hian fak le in ka she bokani ti kha kan soi do kha enge song cover te po nei no la ni he US in na recording studio mo ku tampa phei chuan an studio te to don ti hria ta mar chu recording studio changkang le thaber bera te po musical su record to ti a hria the me chumi kong angai san no na tam tak kha han rualin chumi a chon ka soi kha khan phur nei mem chu a fitness journey hi ni tuna kan en ho do na ni chu amar chu audio hi mute meang chan chu copyright avangin mo hei kan han muin warm up set an tia han warm up bell ni turni an stretching boka mo tumna nei na hi fakom shim ani elliptical trainer kala hei elliptical trainer hi gym kan kalin taksa pumpui ti chet theina shim exercise hi effective MMA ni ti kha khan sui tel ni ni poi taksa pumpui ti chet na a bencha alarit lo ni mo slow and steady in kan kal turani kan ti kha ani po hei ai chona ti rit thei mai the amaro chu atir chuan kan rural te kan joints te khateng khana la chak don lo ni voi le khata ti vak khan injury te a hlawm ani chu chuan zoi te rit lawa wait te po kan tran tur ani mo tin hei kan en lenga hei dumbbell te po an khoya azang rit em lo ni mo hei hi right approach ani beginner tan phei chuan kha kan zo tok mo kha apoi mo ni ke po tir khan hetlai ka tendon hi ka ti na tendonitis kan ya khateng ang te kha avoid thei ni voi le ti khan kon enge consistent ta kan ti chuan kan progressive overload kan ti kha kan ti retet thei ani kha atira han chak luat te dem kha ngai lo ni tin hei weight loss kan soi rol hian hriat tura poimo chu weight loss kan ti an indict te po effective kan ti rualin amairo indict apoimo zo kan ti rualin chu ti rual chon masel kha kan siam te langai ni ngati kan ti chon kan indict thak hian thau chauh kan pei lawa thil tam tak kan pei kan soi photo khami ba khan kan masel mo hi kan pei telani mo masal kan nei lo chuan taksa anal thei lo ni chu tiang avoid nan chuan enge resistant training kan ti hi rit choi hi apoi mo ni chu a mei pa in mo mi patan chau ani lo mei chia po in ti rol te anal le zol nan mo ti khan in dait mangin in cher thei te me mei amara chu in nal khel lawang tin in du ang po kha physique kha nei har me thei ni chu wang chuan gym kal kherlam pangani lawa mar chu taksari na manga exer han lak shim te pokha a huwa mani tin kan soi tong khan masal kan nei nga po le thau kan pai theina kan metabolic rate kha sang zelani ti kha hria ta tho me en chun zom zelila dumbbell press atia thakop be chest khoi le ngal boka machine in mo machine hi omani phat chuan beginner tan phei chuan machine hi man war turani mo kha apoi mo hi he gym hi mizoram maning ka ria ningin ka ria in gym nge ni ti chi hang kan zoya kan en ho le sel do ni tuna point ai chu shoe pa ngai nge squat shoe nen chuan abun in ka ria chiang che lo tia cable fly mo hei hi form te po du thu ala sam lo ani mo hei ta ke te da hei hi apoi mo chu trainer te po na kan hria tur chu form hi voi le khata kan uluk pui lu tu ka mo amaro chu form hi chu form tha mo exercise ti dan thai chu correlation ngai em ni kan thuak ina
a hria tangaya kan muscle poina le kan movement shimina adapt ngai ni foi le khata form dikte nei tir thei phutani lo mo chu wang chuan tiang khan trainer tam tak tan kan soi du chu excuse mo a hriat thiam chin nei apui mo mani ani lo chuan voi le khata an enjoy na ti dik tir te kan tum lu tuk chuan gym kha enjoy na hun pon nei don lo ni mo kan lo critic reng mai kha chuan ama ro chu an ma ni ta na hlom na chin tur anga chuan kan veng theianga ama ro chu atira chuan strict lu tuk kha atu lem lo ni tin ke ma ni fitness trainer kan la khem lo ni point kha hria ta ta na tho me kan form kha chu kan ril ru kan thluakina a hria tangai enge kha correlation kha enge practice ho zela aron o mani mo atlai kan form dan kan arc dan mo dik zong zong kha chu aron ama enge aron kal chho mei do ni chu voile khata ingshil hriat vek thei ani lo mo amar chu thil lik chu kan ingshil thei amar chu kha trainer kan ni nang pon kan push tuk tur ani lo tira chuan ti kha kan soi du ni gym hi an enjoy angai ni tum fat le ti kheta gym buddies te po an fel mel khop mai mizo gym community te an ton tlak lein ka hria eng gym po hi community thatat an nein ka hria an zinga point tel ve ka chak thina ni ti kha kan soi ani hei equipments pon nei thakop mai gym hian ta en origin ti nge origin gym ti aning ka hria tricep manga press tricep bok a khoi le siang khan hei form po du tu la sam lo ani ama ro chu enjoy na tur ani pot chuan le atan chuan tira chuan effective don ani ama ro chu tiang khan progression nei chho ze langa enge a form dika kha chuan a lu chho zel mei do na tin hetia taksa kan non ti chet na shim po hi a tha ani tricep mo khoi chikim ngal khop mai mo amara chu seng khana tuina ni phot chuan a tha mani mo let's go te six pack loading nia la nei the six pack mo my inspiration fit ka du pa mo miso hian an seng han ama nei na tu hian tam ani haters kan tiang hai anei lem lo ani hei enge few hidden comments dang po global planetite hello berton ni hi mo hatiang khan a limit ani mai thea adang avai tam tak hi a chiar thei loin ka ria chu kha ania he achi ma hi in hriat chen chuan an nakina lo soi la ming hi alang lo che la han shout out sak te po origin tining ka ria origin gym ti ani kha ni chuan he ta kan en lenga hei slow and steady cardia mo cardia kan ti ri thei cardia zone 2 cardia kan ti kha athani kan ti to kha mo ei tian cardia ti na po treadmill te po kal thang ti hria ta kan taksa te po mo hetia kan ke chauh ti che tu mai chona maro chu kan taksa han movement han siam tel te kha kan taksa zong zong a che kha tha mani mo atirin ain warm up sek ti hria ta mo hemi warm up po hi kan hria tu le ma chu tam tak chu an warm up na hen an ha le lu tu ka ni mo kaya chon ka ti thina maximum 5 minutes ba ngai lo ka tia gym ke kal thin kan ni pe chon a san pa in warm up kha ngai to lo chan chu ngi kan taksa ti lum na kha ni me ni kan muscle te han relax tir nan khan mo ni po kha re lo lo ati ni na lang squat do na athako me abar hi 10 to 15 kg velo ni ta se 20 or 35 kg bor velania beginner tan chona thakop me
o hei a form po ala dik chho zel tura ngai la mara chu tira chuan a thaveu ni an soyangin hei hetlai pheikhok khi a pheikhok po ron bun dik chatan hi squat shoe pa ngai nge ka hrelawa mara chu a flat tura ni kan ti to kha a flat khatiang squat shoe kan nei khirlo ni point converse ang chi te ani lo point kelongin mo kan nu pa chon kelonga squat thi nuam kan ti bera kha kan soi ni tin enge hei running shoe kan ting chi mo ker tui sang chi chu hetlai kan khup tan te hetlai enge kan body movement atan khan ating het lawa kha athalo ni tin apoi mo bera chu kan khup pa hi ven film kuranga me tuna nai hrelo ni me the amalo chu zoi thil na ania chu wang chon voi khat injury khu pai nei to chuan in recover le hare me sum le pai tam tak se na ngai ni mo kha safety first kha apoi mo mani squat po adip thakop mai mo tam tak che tian mo he tia thuk tak lo khan an squat ri na kha atira chuan o tiri lawa ati dan dik khan zir te po kha apoi mo jok mai the mo tam tak chu voi le khata tiri vak ten tum thina a form dika han zir ma hian mo kha injury lawm tin progress nei na po ani ber kherlo ni chu wang chon a basic sakha kan hriat ma saka poi mo ni walking lunges satia hi lower atana tha mai ni tu tre pa an thole ani apoi mo chu fitness a po hen ni kan be don san tre pa kan tu tre pa amar chu kha kan feel le kan lo cham tai ti na ni lo mo apoi mo bera chu kan let lem attack ngai khan kan let lem ti na khani chu kan in zir theina nin ga sia leg press machine po that mel kop mai chuan ni gap bun haling ka sia injury nei to sa mi le o ti te kalau ngai to tin hei ai hian enge mar thei se mo enga mo medical reason awanga abuna ni chuan mo tin etiang natna khub lam har satna nei sa to ni phei chuan slow and steady akal kha apoi mo mai ni amar chu ama overweight awanga hetlai join sina zo lo tiang vel ani kha chuan he anat na hi nge a join ste chak zelanga ati rol te chak zelanga am he a har satna nat na hi a fix do na ni mo chumi tur chuan amar chu ti ra chuan film khura poi mo ang try hard kop mai hei outer thigh machine kan ti kha ni hetlai kan thigh le kan hips lai hetlai bor kal kop lai kha ni leg raises line regular weight tin zia ka kan weight kan man reng hi gym kan kal hian kan da let le hi poi mo mani ta trainer te pon lo vil ni tur hania kha ania kan muang hian nge tuna hian hei hi tuna kan video en atang po hen kan renga Vanlalchhanhima kan Vanlalchhanhima atanga kan zir theini chu tuna hian nge hi fitness a point honeymoon phase kan ti hi ve chu nuam kan ti lai kan phur lai te mo khami hun lai kha awmani tuna po hian kan Vanlalchhanhima hian he honeymoon phase kan ti hun lai hi ala kal pel do ni mo khami a chia khan nge achak na mo adu na atuina tak kha amhan tangkai hun kha aron thleng do na ni mo amha pun kan sei to kha mi gym zawm ho hian za zela somriat hian an chol san le thin an ti kha chu nge khoi data ngai ka hrelawa amar chu mizoram nen po khoi context nen point ain mil le ni mo achan chu
ขมีอันวมหุ่นไล่ผูดหุ่นไล่แต่ขจูอมแต่ไม่ไหมมาจุขาฮอนิมูนปีเรียตโจจีบานีกันยิงกันลังไอหุ่นไล่ค่ะกันเข่งเช่าโดนนี่ขมีหุ่นอาหารมานี่พุชเจ้าไปค่ะปอยโมแม่มันนี่ติค่ะกันสวยเลยดูอันนี้อ๋ออันนี้ละอ๋อ summer body coming soon โอ้ยให้ทุสวยลงแมงตูเงี้ยรู้รู้ตินะthe best is yet to come เสด็จปนรนคอมเมนต์ตาสารนุปุยในโดนเอ็มติเตนุปุยขัดเตียงลำปังขัดสู้ที่ลำปังขัดสู้กับ interest ปุยวักเราว่ามาเราสู้ขยายจนfitness journey ฮีริมฮีนี่ไงสานอมขัดเตียอันหุ่งนี้กันซุยปอยโมอันนี้ตินใส่ตองขันอันนี้ปอยยันพูดนะหุ่นที่อารมณ์ละตบไม่เทโมมีตั้มตะกินอัน appreciate เราหุ่นเตปรอนเข่งไม่เทโมcommon sense เชียร์งานรวมเตปติไม่เทมาจุคาเฟ่สักแล้วจะโดนนี่ตินได้เตปอุลุกตุระไงอีละก็เดียขันโมตินกับวิดีโอเตปท้าตีนี่ชวนเราเอ็นเวไงเสกดูปุยfitness journey จะเห็นมินติพูมาจู่กันรีวิวล็อกอันนี้มีเราที่สักวางอินกันแล้วไหม